Hello, Tuni Kuki News. JOUSEU na bon chaven lem nei vin Tuni 14 March 2026 ahita in Tunin Jong igam sungwa thil so za chom chom ho hin sai kit no hitin gam sung inam sunga ipo na naw jong sangin mi pi jong I khang di ta win igen thei I ha sat na ho hi ivet ting le lung hlei wang a pon hi Hiji chun Tuni 14 March 2026 sunga jong hi igam sunga thil dan ho het thim na divin aban banin update hin bolo hitin milong ho kisa dan ho le ichen khom piu mi phalo ho thil bol ho jong hi aban banin ahung ki phongi ti ho jong hi mo ahi kin na hi Tuni iga sei na diwa I topic diwa Sangkai ho a sit-in protest ti ahi in chule masanga truck ki hal ha Kuki chate anakingo na chunga chu Tuni chun police on hoita in operation anabolve investigation pateta in ananei win a hile hichito kisam kaya hi NSCNIM khat anamando vi ti ho jong ki mu ahi kin en hi ngichi chung chang ho aban banin hin sei hoitin I het chit theine divin hin sei hoitin tu lai mi pi le lamkai ho ki ka a hi gap mong a hi ta in mi pin lamkai kita san tapon lamkai hon jong mi pi het sa kham isa tapovin igam sunguwa boy na hi ahung sang deu dana hi akimuta in hiji chun a hi thea hi le kanam mi te ho inam sunguwa I dan ho pa hi ikitha gelo angai ti hi nga sei theu hintin ama sapenin sangkai holanga mi pi hon kiphin na sit in protest ti a anagonova hichiwa kiphin na chungchang ga sei lo hen eina kitha pi o iso pi te ni thengin le thangboy mang anakitha na chungchang ho ga veleu hen thangboy mang le thengin anakitha na chungchang hi mi tampi a he thiam lo tampi omoven vadung khat hi longa hi chi kho chom hi jong le tu a hi melong ho la meite ho hin ngo na za chom a bol a hi hi chi thengin baite hi thawai kho a hi in a hi le hi chi thangboy mang khong sai hi ama hi sangkai kho a hi ti a hin hi chi kho chom a hi le chun iti thakhat na ga chi khom thei wa mun khat na chui ta chu to sit aga to thei ham ti pa hi mei te ho hin na sata narrative chom a pe wa asang ka sar to hin pang khom wa azat zat hi ngo na IBOL a hin la he thei deu khat chu sangkai le thawai hi district nga jong iga asima hi le chun henge seiding nga chu district chom hinan te hi jong le atui ni anaw atui la na pau hi khat hi chu hi je a chu hi chi tui long siam phadinga chu atui hi ahung dan a hoi lo pha na hi a siam phadinga ga kon thon a hi in hi chi achi na wa hi chi to bang thil so hoi ana umma tangkhul ho hin apha chenga hi Kuki chate kho ho hi achin hla jingova vil ha jingova iti ta hin chance ka nei dem ti a tangkhul militant so hin hita chu Kuki innocent civil ho hi kichip na ananeo a hi in mi khen khat chun meite news a hi lo le tangkhul ho thu seina a ko na hi lungel phalo ta ina nei kha deu hi kichat na je a chu thudi pa hi seido wa hi ti a chu ehon he thei diwa in kihel jet no hi in mi tampi hi hon thu ki sei teng le kita san poven ahin la za dang nam dangin ahin sei teng le hin imi isa zong chu thimo hung ki chan pai jeng ji a hi ne ji chun het khiel lo na deu le thil hi adi pa su ipiham ti hi het thim na diwa in se wa in hita chu amani to se na chunga hi
tu ni a chu sangkai kho a ho hi mi pi ho ki phin na anei wa Kuki CSO Working Committee lamkai na no ya chu organize an bol wa lam le na sit in protest ho chong ananei vai ta chu kiphin na ananei ve ti ho chong chu mu a hi in alang khana tu a hi chiwa thin gin bai te le thangboi mang khong sai amani hi tu le tu a hi mok nga hlon na lai phai tol sunga na lai a hi in along ho zong hi demand ke bol ho hi nihin pi do to ka wa hi along zong kila loading a hi ti a hi mi pin pancha na kineya hi ta chu kiphin na kineya ku ki cha ten ka demand pau ni piwin a hoti lawai la ku ki cha te ka khin so ne di wa hi a hi theya hi le kamzong a hi in ukhur district a hi in ku ki cha te chen na ho hi kangpo pi district ni hop sa aventi chan ge ya zong hi demand ke bol a hi tai a ji chu Kuki cha te hi zat dangnam dang to ichen khom wa hi le zat dangnam dang ho hin aphat chenga hi ivet siet nu ti ding ham I thang thi mu ti ding ham khana hi ei bol ta je wa hi chi hi a hi the ai le kei ho district khana ne pido ven kampo pi district ngai ne sa ven ti hi ki thum a hi in alang khana chu thang boy mang hi khong sai kizi na zong omin lun kim kizi na zong omin alang khana chu ama documents to ki to dinga chu documents a chu an ki submit ke na hi le mei te khen khat hin lun kim chu khong sai a hi ti hi he thiam lowa hi a chang le lun kim a ti vin a chang le khong sai ti vin ama hoi Burma a ko na hong hi ve illegal hi ve hi ti khati gama resident zong a hi poi ti ho chan ge asang ka sarin cha cha ta sei na pa ho ifat teng le chu ki lung hang ma a hi kana me te ho izi chun a hi the ya hi le phung le chang hi chi ho hi ha I khat be se angai poi ngai lut ding hi zong le khoti ta ngai lut be se ngai poi I hi na pau hi a hi thei chana nga khong sai chun ke kiti han lang thang boy ki ji han lang a chai na langai ku ki ji so ke han lang tu ni ai boy na ho jong hi min ai dem na ho jong hi ai dem lo de wa hi in a hin la ka ga sei nom pen kit khat chu a hi le tu ni a hi ei hon kampo pi district sunga mi khat wang set gen theina ahung uma khoti lova ipiham khat ki phin na ham khat program ham khat inei tiengule kampo pi district se ki phin ki no wa dang se ki chol nga ki a hi in masanga zong chu het deu a hi in rally izat I cheutam protest izat I bolu hi tam na ki bol jing chu a hi wa nga chu ku ki cha te chen na a hlang pum pi a ki phin na hi an khalo khamo mong lo hling ke ya khai ti tu ni chan ge het kha wam lo a hi chandi lang in a bol le teng no palang ki thip teng no palang in a bol ai lam kalang ki thip ti ta banga hi ana chu khat bei wang chu a hlang pi a teng no pal chandil more kampo pi abal le cycle lamka hi chu in a bol kha chu ai wanga u khurlang ho ana zaw kha kit lo ana pum zaw kha lo tu chunga hi ivet kit na hi le u khurlang ho na bol kit no wa dang si kam jong ho jong ki thip more lang jong ki teng no palang jong ki thip chandil lang jong ki thip a hi ai le hi ta hi kanami te ho kuki khat hi vi kuki bon chawa nam khat zat khat hi vi ti wa hi ta hi eima na gen thei tho na wa hi ta hi protest I bol de hi tam tu ni alam kai ho ki gelo ngai kuki cha chanu chapa khat gen thei ha sat na to a hil aning ngai people tu ni chan ge idin khom thei nai lo ham ki gel phau hi te hi chi I bol ro taka wa hi inam sung hi avoiding mong a hi chule tu ni a boy nai lo hon jong ke ho ka boy pha po ve ti a kimo let sa a hi lo vai le kimo het mo sa hi win ku ki na hi ai le ki gingin panlan tu ni a jong pan nala nai lo vai le panlan na chunga jong hung hlung tho ding a hi
tu ni a mi khat chunga gen thei ze a nang na ki het mo sa a hi le ni khat le khat chunga hung lung ki thei hi chi tiang le chun khat hong ki het mo sa ki le nom na sa lo ding hi kanam mi te ho lung khat tha khat na ding khom hi ti pan khom ha na hi ti an ki hlang sap jingin tu ni chan ge a ipan khom lo dan pau hi hi chi wa jong hi mu chet thei hi tu ni a jong chu kalai na hi kanam mi te ho a khen khat angai na lo ho a hi lo le igam in ma dinga tu ni chan ge lip do nai lo hon wang i ma chai ge lo mai thewa hi a hin la idin mun pau hi ivet na hi le tu ni a sangkai kholanga ukhu district langa hi chita bang boina ha sat na a laya Kuki chate dominate district ho a thip be a I umova ki het lo sa ta I pa wang hi na ka sa nahi zan he ajong kana seitan a hi theya hi le min hi ta IBOL hi noi si naw a hi min za theina dinga panla khom hoi te iti wa hi highway ho jo si kha hoi te ipi bola khat si kha highway za to phau tunia het thei diu hi chi masanga pana kana sei hi ta in Kuki cha ten mei te gam hin zo thei lo wa ko na hi ipan la ding dan ho kana sei na jong kana sei ta in mi him ki ti chu khat la khat ki chot to na ne le cha ki som dol na khat la khat ga ki hu to theina ding lampi ahung hla sap ting le hin igen theina I ha sat na hi sang di set a hi hi chun a hi the ai le kanam mi te ho khat la khat ipan khom wa I lampi pau hi ikisiam phat no ngai tai lamlin ikisiam hoi lo wa hi le Kuki cha ten I chan ham khat na gen theina I tho de wa hi chun Kuki cha te lam hla na JOUSEU hi thing hlang hi zong le hoi ta village to village na kho khat ki zot to na be hi phate ta gang ta ki zot mat na thei Kuki cha ten ki se mo hi te ti a jong an ki hlang sap jing a hi in tu ni chan ge I sem do lo je win kang po pi le lam ka ki ka jong a boy jing to a jong hi I chen khom pi me long ho to I boy wa hi le hi chi lam pi ki ka jong hi ei ho dinga chu safe ta lo hi hi ji a chu a hi the ai le ka nam mi te ho I kha phan no hi tai I nam sung vai ki lung to ta pang leo hen mei te gam tang khul gam chon khalawa jong Kuki cha te ki jot mat na theyu tampi lampi ma hi a hin la pan ila khom lo je wa I pan khom thei lo je wa hi tu ni chan ge a hi che to banga gen theina I to wa hi ti hi ka sei do nom ke ne na hi aban ki na Kuki CSO working committee ukhur hon jong tu ni a chu hlang mi pi ho hinga het sa na thu phon a hin bolwin hi chiwa ama hon a seu chu a hi le tu ni ho in hlang sung mi ho hinga het sa nom chu a hi le anoya ki sun cheng hi hlang sung bit na ding le dam na ding izui chi di win ahung ki hlang sap me ti hi a hin sei win ichiwa hi ama hon point group a hin pe win point khat na seu chu a hi le tu ni ho date 14 March 2026 akipat sa in koima zam do thei loading thille lo jong apo do thei loading a hi ti hi point khat na sevin e ho Kuki cha te chu boina khat ine vai le I boina pau chu ki mai to pi a joding ki go lova boina pa chu dal ha ding I go no va exam jing ji wa hi igam inam hi ki to na thei lo igam jong niau deu de wa hi tai I khosa jing wa hi hi ji chun a hi the ai le tu ni ai ipan khom phat wa hi tai ti hi a point khat na chu se wa in koima jam do thei loading aban le thile lo chong koima apodo thei loading a hi ti hi point khat na sevin ani na chu a hi le thil podo a le gari zong ke hal ha pi ding a hi ti hi ani na a in koi ta bang jam ding go a ane ya go gari a her nga apodo o mail agari puma ke hal ha pi ding hi ti hi thu khau ta thu pi na a hi ta in
athum na asai kit no cha hi le gari nei JOUSEU pickup hi hen saktiman hi hen ipi gari hi zong le koiman thil lo hlang sunga pat mun choma apo do thei ta loading a hi apo do aum le Kuki CSO working committee in achung thu ki saiding a hi ti hi a hi in ali na a sai ki no cha hi le hang sung dal ha a mun choma ho JOUSEU date 17 March 2026 ni kho ka a nahung nung hlu ni kho ka a nahung hlun lo ule na alina aseu cha hi le hang sung dal ha a mun choma ho JOUSEU mun choma ho zong date 17 March 2026 ni kho ka a nahung hlun lo ule force hung ke mangding a hi tai ti hi a hi in ti chu that ahung lung ding that 17 March 2026 ka a hi koi tabang hang sunga ko na pot do ho JOUSEU zong that 17 ka ai nung hlun lo wa hi le chun action mang cha a hung ki manding na hi ve force hung ki mang cha ding a hi tai ti hi thupi na anei wa hi in to a jong hi ukhur district sunga Kuki cha te ho JOUSEU phateta ki loi khom na hung ki sim a hin masanga pana na ki sei hi tai chi a hin la e ho hi asalai il ho kha to ka wa hi koi ma hin hi chi to bang to gon ho inei lo a hin tu ai ukhur district nga jong asalai I hin chot kha pha no wa hi chi to bang ki ga an ho hung ki nei a hi ta in masanga jong kana sei chingin pathinin Kuki cha te hi iti lam dola hi hilding ham a hi lo le iti lam dola ki bolai le ki to theu ham iti lam pangai aki hil le a het thiam ham ti pa hi ei mi hem ho sanga a het ma a hin tu a jong hi pathin thil go nei ka ti no min hi anga na a sei ki no cho hi le school kai chapang ho jong hung ki chek ding chule school kai chapang ho akile ma pot do ho jong hung ki chek ding a hi ti a hin school ka cha school la kai a hi lo la ke langa school ka kai chen kong thei poi ti hoi phate ta hung ki chek ding a hi ti ho jong hi a point nga na sai ki win a thum na a cho hi le dammo ve sit thu a ki zen sa ding ho dukan thil kila ding hon VA head letter a permit a ki choi diu a hin ki choi lo chu kisol thei lo ding a hi ti hi a chaina a hin sei wa hi in aban le a sei be kit na wa chu a chunga ki sei JOUSEU hi hlang sung mi pi hon izui chi diu chule duty ball KWU ho tolai pau ho full power ki pi a hi tai ti hi Kuki student working committee ukhura kona het sa na mi pi ho hinga het sa na hin bol lo hi in ichi hi aphama ma jengin gam JOUSEU ho JOUSEU ema district nga now iveng I gamkai na ho JOUSEU hi chi to banga khauta ki bol hen lang khanin a hin palke dungjuya action kila ji le phading a hin thu so ho hi a hoi le jengin a hin la koiman izui lo tingole ama bon khoti atia aban bana a hin palke he umji in a hin la hi chi thu so hong ke bol na a ko na hi a hi thei chana kanami te hon jong pan ila khom wa I gam sung inam sunga vai hom hon ei dinga thilpa vai a hop na ho hi izui so ke di win jong kanami te ho ka hin tem ki ne na hi abana phatma sa ukhur district nga KSO president pan resignation anapi resign anake bol na chu tu ni Kuki student organization general headquarter a ko na older ki mu chu iga vet ki na hile hichi hi phateta in akigel khomin headquarter kiloi khom na in phateta in gel khom na akinein date 12 March 2026 ni kho a resignation lekha in ke pi chu
General Headquarter Executive Meeting akinein hichi ahin pi dungzui wa chu 13 March 2026 ni ho chun meeting phateta in akinein hichi hi ki accept thei loading a hi ti a hi phone do na ahin nevin Ukhur district nga KSO president puhin avela apo kit ding hichi hi ani khoma ma apana hi phateta amanjong apan na hi phateta surf abol kit ding ti chu panmun alo kit ding a hi tai ti hi het sa na hin bolvin KSO president ukhurin resignation anapi pen chu pompe a hi pon ama hi Ukhur district sunga KSO president hi jing na lighting a hi ti jong hi general headquarter a kona het sa na ahin bol kit no ve ti chu ga mo thei diu le het thei diwa hin phon do wa hi in aban le tu hin jiribom lang thu neu cha ga seilo han news za chom choma jong chu imo diu hi in jiribom gamkai a jong hi bom anapo ke in hi chi bom po ke na hi chapang kum thum le ke khat anathi in apa jong nasata ina ki tong kha I ti ho chan ge hi mu hi in hi chi hi none district sunga thil so hi in hichi akitong kha pal ale athipa te pa cha hi ain sungo wa tilhen ain compound no wa hi hon aga su thengo wa hi le bom khat hi apo lo khat hi ana umma hichi chu aga ki su po hlon ze a cha chapa hi apet pe na amuna chu ana thidenin ahin la pa hi na satai na ki tong kha in hi jong le anathipon ama hi nasatain akisuli mi ti hi mu ahin achapa wang hi amuna cho apet pe na thi a hi tain apa hi aha ki to kha je hin phaya jenims a hi ahin polut novin tu le tu a jong hi treatment achil ha jinge ti hi mu ahin ni chi bom hi koina akap ham a hi lo le koina an kam ham ti o wang ki phateta in akisai po in hi zong le hi chite ni pa cha hin ain sung ain ho onu asu the nawa hi chito bang thil so dai lo ta hi ana hlung kha a hi ti hi mo a hi in nga ama ho hi ki sei dan dong zui a chu mi long ho a hi ven pa mei ho a hi ti zong chu iga he thei dewa in phon wa hi chule amasa sanapati district langa truck khat anaki hal ha kuki sa te nasata sanapati district langa milong ho hin einango hin lengmei ho hin a phat chenga kuki cha ta hi ei tup bang wa chu hi chiwa truck hal ha ho zong hi kuki thing noi ho hi kuki hon hi chito banga agam nei ho su min se na dinga na to ane yo hi ti a phat chenga kuki cha te mo chan sa dinga thu ana phone jingo chu police hon phateta in kholchil na anane wen a hi le zan hi a chu anamando veti a hin 13 March 2026 ni a chu mi khat anamanuvin hi chi thil so hi 2nd March 2026 ti chu March tarik ni 2026 ni ho a thil so chu a hi ta in video a hi in a hi lawai le photo a hi in social media chu na viral he jing a hi ni chi chu sanapati district national highway 2 a hi anaki hal ha a hin la hi chi lengmei hon thu ana saina wa chu ku ki chate hi chi abol a hi agam nei ho su min set na dingai che wa hi na to wa hi ti ho chan ge a hi ngo na bol a hi na hin la police on khol chil na a hi nei win a hi le hi chi to ki sam ka ya chu pasal khat kum som nga le khat ramayo kiti hi anamando win ama hi hoita kholchil na ahin bol kit wa hi NSN IM khat a hi ti zong ki phondo na ahin bol kit no vi ti zong chu mo a hin jan hla ni hla langa chu anamat no a hi in hi chito banga mi phalo ho milong hon igam sung inam sung su sit na ding le mo chan theine dinga to gon anei ho hi pathin alung kim po in hizi a chu tu ni a jong hi hi chito bang ki phone na mol phone na ho hi aban bana hung pot na hi tu a iga sei je mo sangkai kholanga ki phin na anei na wa ta chapa minin molem na chan na chunga jong chu asang ka char in
mấy tê ho ko ma na sei cho hi video lu ye hi bo ve mấy tê ho to ki do na a anamolium hon chule anu akap pa jong chu David thik nu kana chu a hi bo vi ti ho chan ge ana sei a hi in a hin la tu a hi phateta a along jong mấy tê ho gam sung hlunga international hi national a jong a thu an ki sei a hi tai a hoti ai le chun asangka char chu thula thei a hi poi ti chu a phot che na khat cho a hi le tu chunga jong sanapati gamkai sunga kiloi khom na cha chom in ku ki cha te anango pau chu tu a hi ahung ki mat do a hi le chun nsn mi khat hi kum som nga la khat hi ta hi chi jong hi tang hul ho hi ti chu phateta hi chiwa hi hung ki phong do ki choi ga vet ki na hi le chun alang khat na hi ku ki cha te hi pathinin ilam zo na deu jong eko mu in aban le min mo e chan sa go na ho jong hi pathinin apan bana hi a hin phot do jeng hi ti pa hi imu theine deu le he theine dewa iga phone ken wa hi in chule tu hin asam gam sunga sai ki le hon asam gam sunga ei samsaw ho kiloi khom na KLO a hi lawai le UKDA kiti holoi KR kiti holoi hi masanga patna asam gam sungai function jing a hin la ama hon zong tua Manipur gam sunga SOO itiva central government to ke ho to na anei pau agreement sign ke bol pa hi anatup jing a hin la anamu theilo tu chunga hi Assam government in zong kuki cha te thum le tup ho doi ho hi anangai hla pi win hita chu Assam gam sunga kuki cha te kiloi khom na organization KLO UKDA le KRA ho zong hi central government to sign bol thei agreement sign bol thei ta dinga phatsa na ananei ta vi ti ho zong hi mu a hi in MOS sign dinga jong hi pompi na ananei tai ti hi mu a hin ki pa le zengin it's a hota bang hi na chewa pathinin eilam kaina le inam pin itup idoi ho mol so na dinga aban bana hi ilam piu in masot jing wa hi ti hi iga ay theine dewa in phone kin wa hi in tu hin paite yang paite association ho thupon ga veleuhen pu vung zagin walte ama molim na chunga hi tu ni chan ge a hi along hi ki koi do nai lawa doctora ki koi zinga cold storage ai ki koi a hi in hi chi hi political demand pa nei pi lawa hi le ke hon ka MLA pau hi ka koi do lo de wa hi ti a hi demand bola ki koi jing na lai a hi in hi china chunga hi ami amolim sakhat chu hospital ki koi ta jong le ain sung mi te jong hi hlamon anga ye ti a hi ji chun yang paite association in vai hop na a hin ne ya hi chi ain ko te hlamon jing theine dinga hi Monday 6:30 to 8 p.m. chan ge hi len khom na nei pi jing ding hi chi hi hapta khat sunga ni nei pi ding ti hi to gon a hin nei win Monday khat ve nei ding ngaban le Friday ni le khat ve nei ding a phat hi a hi la ki bang a hi in 6:30 apana 8 chan ge hi zan pung get chan hi ngeta chu len khom na nei pi ji a in kote hi hlamon jingding a hi ti hi yang paite association a kona thupon a hi in ich ho bang hi e ho hin ngichiwa yang paite association in vai hop na a hin ne a hi le adang ho zaw ngai lowa hita chu kingan se na ta bang khat hi nei win hi chi ho hi lo ding ka na mi te ho khat la khat pang khom hi tin khat la khat gen thei ha sat na ki tho khom hi ti vai le yang paite association in pan ala na chunga hi KSO hi han a hi la vai le YVA hi han ai koi chu hi jong le hen ki tho khom so ke wa imi isa lung hem na a hi ki tho khom jing ding in jong avela tep na kai nei kin na he hi chu yang paite hon engan se hi jong le igam inam ipan khom theine deule khat le khat ki tho khom na a hi
pan ila sau ting ole mi ke pa ni ting le dangka sana ga pe jong le chung koi man het pi lo ding a hin la igen thei ha sat ni ting le hen min cheng khat in pi jong le kisumil lo hi gen thei ha sat nia I ki tho pi chu kisumil ngai lo hi ti hi he nova khat le khat ki tho khom de hi kanami te ho ngaban le tu ni a jong ukhur gamkaya gen theina ato hi ukhur te a hi lo vai le sangkhai khote bo hi ingan se go no hi tam mun te na si asolam kai ho ki gel phau hi tin I na chi ova Kuki cha te na JOUSEU a ding do hi tin pan lao hi te tu ni a hi ta hi thi be a mo wa hi le min e ngo na ho jong hi hung di khading ham ti ho jong hi ki chat au min di lo na sa a di a hung ki koi kha ding hi ki chat au min tu ni ai so pi te niu nga thang boy mang a hi in then gin a hi in ama ni jong hi ga gel lo chun tu ni a hi foreigner a hi vi ama ho hi identity lo hi ti a min noi se ta I ho na ho hi a hi the a hi le kanami te ho ngam ta idin pi de wa hi ipi bola min azo anala ingo on ho ipom go dan wa hung do ham lai na nei thei lo ham ti ka sei do no min agang theilam pe na kanami te ho Ipan Khom lo wa hi le inam sung wa victima hi ta hi I zeng de wa hi chi hi po na le zengin lamkai hon jong pan la khom hi tin lamkai hon jong mi pi bein ka hing thei po I ti diu mi pin jong lamkai bein mi pi achawai ti hi he no anga in khat la khat ki tho khom wa pan la khom phat ai tai ti so chai nai ga sai de wen tin tu ni ku ki new sin be hin ngai lo JOUSEU na chung che win ka ki pa na bon cha win pathin in pathei na bo jing taw hen Kuki SoO